Veliki pozdrav svima koji nas gledate. Ovo je podcast Formula uspjeha. Moj današnji gost je neko ko je pokazao da sport i nauka mogu da idu zajedno. Ostvario je zavidnu sportsku, fudbalsku karijeru, ali po čemu je poznat kako u Bijelom Polju, tako širom Crne Gore, jeste posao pravnika. Moj vaš današnji gost je Rešad Reško Muzurović, pravnik, bivši sudija i bivši fudbaler iz Bijelog Polja. Dobar dan. Dobar dan. U prošloj emisiji dr. Joco Jorudić je kazao da se osjeća 101% kao Bjelopoljac. Kakva je kod vas situacija na toj jedinici mjere i skali kada je u pitanju lokal patriotizam? Ja kažem, ne sporim njegovu konstataciju da je on 101% Bjelopoljac, ali ako je dr. Rudić 101% Bjelopoljac, ja sam 102% Bjelopoljac. To mi je drago da čujem da taj lokal patriotizam, i to je između ostalog onako ideja koja me je pokrenula da ljude koji su iz Bijelog Polja, koji su uspješni, afirmišemo, a vi ste svakako jedan od tih ljudi. Moglo bi se reći da jes. Je li dječak iz Gornje Mahale, kada podvučete crtu, maštao o svemu ovome što ste vi postigli danas? Odlučujući faktor u opredeljenju da budem sudija je bio moj otac. Ja sam u stvari ispunio njegovu želju da kao pripravnički staž obavim u pravosuđu, a nakon toga često bi mi govorio, volio bih i ja da podignem pazuha, kako se to kod nas kaže, ramena pazuha, da ja kažem imam sina sudiju. Često u svojim intervjuima koje ste davali u prethodnom nekom periodu ističite priču o porodici kao jednom od najvećih uspjeha. Možete li nam nešto reći o svojoj porodici? Uspješan čovjek može da bude samo ukoliko ima normalnu porodicu, mislim porodicu u kojoj nema trzavica, u kojoj postoji harmonija. Jedna od takvih je i moja. Oženjen sam iz Bijelog Polja. Senado Muzurović. Nakon rađanja djece, osnovni moto našeg življenja je bio sve za porodicu, porodicu ni za šta. Krećući se tom idejom, uspjeli smo da obrodimo 5 djece. Svih 5 djece završilo je fakultet. Od 5 djece, 4 djece je krenulo mojim stopama, da kažem. Jedna je curica, najmlađa sudija, 3 su tužioci i jedna kćerka mi je završila menadžment. Ona radi u firmi u Podgorici. U svakom slučaju uspješna priča, a i uspješan nastavak porodične loze Muzurović u sudijskim i tužilačkim organima Crne Gore. Ja sam rekao, ukoliko je moja zasluga 50%, u tome 50% zasluga za odgoj, čak i više od toga pripada mojoj supruzi. Ja sam bio odsutan 3,5 godine. Djeca su učila školu u Bijelom Polju, znači bili su pod njenim nadzorom, da ne kažem patronatom. Ona je tu djecu usmeravala, ona je pratila njihov životni put i razvoj. Kad sam dobio stan u Podgorici od Vrhovnog suda, tada smo svi preselili u Podgoricu i nastavili smo
zajedničku brigu i staranje o djeci. Ali vi ono što je meni posebno ovako zanimljivo i da kažem pohvalno što ste nakon završetka sudijske karijere odlučili ipak da se vratite u Bilopolje. Iako ste mogli da ostanete dolje. Šta je presudilo? Sudijska funkcija je stalna. Znači, ne postoji vremensko ograničenje u momentu izbora za sudiju. Sudija si do sticanja uslova za penziju, odnosno do kraja svog života. O tome, o mojoj odluci da napustim Vrhovni sud nakon provedenih 10 godina, ne bih bilo kog da krivim, kao i u dosadašnjem životu. To je bila moja odluka. Jednog dana kada sam ocijenio da više ne želim da se povinujem bilo čijem uticaju, jer su već tad počeli nekakvi, da ne kažem, pritisci određene vrste na sudije. Na sudiju Vrhovnog suda vršiti pritisak. To je za mene nezamislivo. Čak ne dajem za pravo ni najvišim, odnosno prvom među jednakima, ne dajem za pravo da se interesuje za bilo koji od predmeta, a ne da na bilo koji način utiče na donošenje odluke. Jedna bizarna stvar me izbacila iz sedla. Nije se radilo o bilo kakvom interesovanju za predmet ili bilo kakvom pritisku, nego o jednoj neizrađenoj odluci u zakonskom roku, i tada sam odlučio da više ne budem sudija Vrhovnog suda. Podnio sam zahtjev da se razriješim i zahtjev je sadržao samo jednu rečenicu. Podnosim ostavku na mjesto sudije Vrhovnog suda. Sudija Rešad Muzurović. Bilo kakve razloge nisam želio, nego nisam imao, niti sam mogao da ih istaknem. Znači, donio sam samostalno tu odluku. Kako se kaže, 3 put mjeri, jednom sjeci. Mislim da, makar što se tiče ekonomske strane, nisam pogriješio, i pogotovo jedne druge strane, advokatura je jedan interesantan posao gdje do punog izražaja može da dođe, odnosno dolazi kreativnost jednog čovjeka. Jedna sloboda u razmišljanju, sloboda govora, gdje čovjek, ako pođemo od davanja završnih riječi, može da iznese sve ono što misli o određenoj pravnoj stvari. Mislim da sudijski poziv je u tom dijelu sužen u odnosu na advokaturu. I to je bio jedan od razloga. Htio sam još jednom da se iskažem, pokažem kao poznavalac prava, pogotovo vezano za period da sam 10 godina proveo u Vrhovnom sudu. Htio sam jednostavno da provjerim svoje znanje ponovno u advokaturi. To sam želio da vas pitam, da mi napravite poređenje. Eto, radili ste kao sudija u tom starom socijalističkom sistemu,
a kasnije i u ovom modernom, da kažemo. Možete li napraviti poređenje, osim ovog dijela koji ste sada pomenuli? Sudijski posao da bi se radio kvalitetno mora da se radi sa ljubavlju. Sudija je osoba na koju niko i nikada čak ne treba ni da pomisli da može da utiče. Ja odgovorno tvrdim da u mom sudijskom radu, počev od sudije osnovnog suda, nikada, iako se govorilo vi ste sudije na koje komitet utiče, nikada niko iz tada zvanične politike nije čak ni pokušao da me pozove da se zainteresuje za bilo koji predmet, a kamoli da utiče da presudim na ovaj ili onaj način. Možemo li da kažemo da je tada pravda bila veća nego što je danas? Apsolutno. Moje je mišljenje, ponekad objektivno mišljenje ne mora da bude istinito, ali u svakom slučaju je objektivno. Ja zbog toga kažem, radi se isključivo o mom mišljenju i apsolutno sam na strani toga da je zadovoljenje pravde bilo u daleko većem stepenu, daleko kvalitetnije odluke su izlazile iz sudova. Povjerenje građana je bilo apsolutno u sudove i postupajuće sudije. Često bi se govorilo, primjer da navedem, dvojica mještana se spore oko neke imovine. I jedan od njih kaže drugom, tjerat ćemo se do Vrhovnog suda. Znači, postulat pravde je bio stanovao u Vrhovnom sudu Crne Gore. Poslije odluke Vrhovnog suda, apsolutno je lice koje je dobilo ili izgubilo spor, bilo osuđeno ili oslobođeno, vjerovalo da je ta res judicata pro veritate habetur, odnosno pravosnažno presuđena stvar je, ne smatra se, nego je prava istina. Zanima me također šta je to što bi jedan mladi čovjek trebao da ima, koje kvalitete da bi ušao u priču sudijske funkcije i da postane dio tog ozbiljnog sistema? Osnovno načelo je domaće vaspitanje, porodično vaspitanje. Sudiju ne može izgraditi nijedan zakonski propis. Ma koliko brzo oni mijenjani, ma koliko puta oni mijenjani. Sudija treba da bude lice koje u sebi ima gen, izražen osjećaj za pravičnost. I u tom slučaju nikada neće pogriješiti. Šta zakoni predstavljaju? Zakoni su proizvod potrebe jednog vremena. Sudija je taj koji treba da ih primenjuje. On to treba da čini. Sudija treba da bude izolovan od bilo kakvog uticaja i sa ovim što sam prethodno rekao, izgrađenim osjećajem za pravičnost, da svaki predmet posmatra kroz prizmu života, životnog zbivanja. Svaka država ima drugačije zakone. Znači, nije teško nekoga kazniti ili ne kazniti, ili pošteđeti. Sudija prilikom
donošenja svake odluke, ukoliko se radi o krivičnoj odluci, ispred sebe mora da vidi čovjeka, da vidi ličnost. Jer ne sudi se stvarima, stvar je mrtva. Čovjek je živ, živo biće. Normalna stvar, kroz sagledavanje ostalih uslova, njegove ranije osuđivanosti, neosuđivanosti, njegovog izraženog kajanja i ostalih kriterija koji su propisani zakonom. Znači, sudiju ne smije da opredeljuje za njegovu brzinu u poslu ili olako donošenje odluka, njegova materijalna strana, zadovoljenje materijalne strane. Da li su plate sudija visoke ili nisu? Ja mislim da sa ovim posljednjim povećanjem radi se o pristojnim platama. Svaki onaj ko nije spreman da prihvati takva pravila igre, ne treba da se bavi sudijskim poslom. Kada pričamo o advokatima i pravnicima iz Bijelog Polja, tad su bili poznati pravnici, pokojni Ilija Kljajević, ime jugoslovensko advokature, braća Božović, pokojni Dimitrij, pokojni Vlado i njihov brat u Priboju Gojko, pokojni Đuro Šćekić, doajeni i, kako da ih okarakterišem, persone u svom ponašanju, ne u odnosu na stranku, nego u odnosu na poštovanje suda, u odnosu na poštovanje sudije, jer sudija je tada bio institucija. Da bi se došlo sada u tu ravan, država mora da stane iza sudije, a u tom vremenu apsolutno je država stajala iza svakog sudije. Bijelo Polje ima tu tradiciju, pomenuli ste ljude, ali i danas imamo izuzetne pravnike i u sudstvu i na fakultetu. Ako se ne varam, i dekan pravnog fakulteta je bio Bjelopoljac. Predsjednik sudskog savjeta, dekan pravnog fakulteta, profesor porodičnog prava, profesor doktor Korać Radoje. Eto, ako mogu da se pohvali, moj školski drug iz razreda je jedna pravnička gromada. Čovjek koji praktično, ne govorim proizvoljno jer sam često u prilici da se sa njim družim i tako dalje, često se viđamo. Čovjek koji apsolutno razumije sve sfere života. Na polju prava iluzorno je govoriti o njegovom znanju, o njegovom obrazovanju i tako dalje. A osim njega također i ljudi koji su bili u Vrhovnom sudu, sada ako se ne varam predsjednik Višeg suda u Podgorici. Da se našalim, u jednom vremenu za Vrhovni sud su ljudi pitali je li ovo Bjelopoljski Vrhovni sud. Pored mene u Vrhovnom sudu od Bjelopoljaca su radili kao sudije tog suda sada pokojni Gajo Čabarkapa, Radule Kojović, Dušan Karadović. Znači, naš četvoro, sud je tada brojao 10 sudija. Znači, više od 2/3 sudija su bili, da kažem, Bjelopoljci. Što je potvrda i kvalitet. Apsolutno. U Vrhovni sud se ne dolazi ni po tome da li ima neko da te gura, da li ti je otac ministar, da li ti je otac poslanik i da li je neka politička ličnost ili ličnost na nekoj drugoj funkciji. U Vrhovni sud se dolazilo isključivo
polazeći od osnova znanja, njegovog stava izgrađenog, vezanog za primjenu prava, njegovog normalno stvar, neporočnog života, nije se gledalo apsolutno ko odakle potiče. Kolega Radule Kojović, ja sam poticao iz radničke porodice, kolega Radule Kojović također, kolega Gajo Čabarkapa također. Oni su svi došli isključivo po osnovu zasluga ostvarenih na polju primjene prava i na osnovu odluka koje su donosile, čiji se kvalitet ocjenjivao u višim sudovima. Naš podcast se zove Formula uspjeha. Šta je po vama formula za uspjeh? U bilo kojem poslu? U bilo kom poslu formula za uspjeh je rad i samo rad. Ta ideja, tu ideju sam sprovodio igrajući fudbal. Ja nisam bio izuzetno talentovan fudbaler. A eto, prošao sam Crnogorsku ligu, drugu ligu sa Jedinstvom, pa sam igrao u Sarajevu, u vremenu kada su za Sarajevo nastupali Repčić, Sušić, Safet, Ethem Šljivo, Ante Rajković, Fahrija Davudbegović, Danijel Pirić i da ne nabrajam redom kasnije generacija Faruka Hadžibegića i te omladine, kako da kažem, koja je dolazila, znači, talenat u životu predstavlja 20%, 80% je rad i želja za dokazivanjem i želja za afirmacijom i to je jedini po meni recept za uspjeh. Sada ste nas uveli u ovu priču vezano za fudbal. Vi ste iz jedne porodice koja je dala toliko igrača, prije svega Jedinstvu, a kasnije imamo Fuka. Vi ste nastupali također, pomenuli ste u Sarajevu. Moj bratostrica Fuad, trener, fudbaler Sarajeva, kasnije trener Sarajeva, trener u Japanu, trener u selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Govoreći o porodičnoj lozi, našoj fudbalskoj žici ili genezi fudbalskoj, uvijek je, sa čime se ja slažem, isticao da je od svih Muzurovića najbolji fudbaler bio Titara Muzurović, Teufik. Najstariji brat Fuadov. Kasnije je fudbal igrao Muhidin, koji se rano povrijedio i prekinuo je fudbal. Mithat, pa Fuad, ja, sada pokojni Miško Muzurović, Sajo Muzurović i mislim da se sa Sajom Muzurovićem i sada njegov sin, ta loza fudbalska, ta žica prekida. Sad za sada. Pa dobro, ali ipak dali ste puno toga Bjelopolskom. Sve što smo dali, to je bilo nesebično i to je bila jedna jedina ljubav prema Bijelom polju, prema Jedinstvu, jer ja, kako da kažem, Jedinstvo je klub za koji se navija. Jedinstvo se voli. Evo i sada emocije ovako. Navijem. Jasno, zaista svi komplimenti. Otkud vi u Sarajevu? Ja sam karijeru počeo u Jedinstvu.
nakon što sam upisao fakultet pravni u Prištini, 2 godine pravnog fakulteta sam dao u rekordnom roku. Međutim, u tom vremenu dolazi do nekih neželjenih zbivanja na pravnom fakultetu, pa zatvaranja nas u amfiteatru, pa tako. To je početak kraja jedne države. Koja je to godina? 72. godine, 71. 72. sam upisao pravni fakultet, već tada se nešto... A to su ovi protesti u Hrvatskom proljeće. Nakon toga, moj otac je bio zaljubljenik u fudbal. Volio je fudbal i onda stupio je u kontakt sa Fukom, koji je u tom vremenu bio trener, pomoćni trener Vukašina Višnjevca. Vukašin Višnjevac je rekao neka dođe na probu. Pošao sam, odigrao sam probnu utakmicu i nije neskromno reći da je posle odigrane probne utakmice Višnjevac rekao Fuku: u nedjelju igramo u Beogradu, da ima pravo stavio bi ga protiv Zvezde. Rekao mi je da pođem u Bijelo Polje, da uzmem ispisnicu, sredim tu dokumentaciju i da dođem da potpišem ugovor. Bio je zimski prelazni rok, ja sam pošao u Sarajevo, potpisao sam ugovor. Sada pokojni Svetozar Vujović mi je, kako bih, obzirom da sam bio student, kako me to ne bi ometalo, u treninzima i mom učenju, mi je u Kralja Tomislava dao stan. Odnosno, to je bio stan koji je iznajmilo Sarajevo fudbalski klub. To je centar, pretpostavljam, grada. Najstrožiji centar. 300 metara do stadiona Koševo pješke. 300 ili nekih 500 metara. I na Borikama, zimski pripremni period, ja sam prekinuo mišić na lijevoj nozi, musculus quadriceps femoris, zapamtio sam čak i kako se zove. Poslije toga sam pošao, krio sam povredu od neke prevelike želje da zaigram. Što prije, povrijeđen sam, pošao u Baške Vode, međutim, povreda ne može da se krije. Nakon toga iz Baških Voda me Višnjevac poslao u hotel Terme na liječenje, ultrazvuk i kratki val, na svakodnevnu terapiju. Nakon što sam, kako da kažem, ozdravio, bio potpuno spreman da nastavim treninge, nastavio sam sa treninzima i nakon jedne probne utakmice između prvog i drugog tima, Marko Bilić, tadašnji trener, me molio nemoj da ideš, jer sam ja već obznanio da ću da idem, da napustim Sarajevo, govoreći mi ako ja dođem za trenera, bilo je u izgledu da on dođe, ti ćeš biti standardni prvotimac. Međutim, Fahrija Davudbegović mi je rekao ajde da ideš u Čelik iz Zenice. Pošao sam u Zenicu, za razliku od Sarajeva gdje je bilo gro Bjelopoljaca koji su studirali u Zenici, nisam poznavao ama baš nigdje nikog. Moje bitisanje u Zenici se svodilo na odlazak do stana, od stana do stadiona, trening. Nisam, kažem, poznavao ljude, nisam imao društva i to me je strašno pritiskalo. Ja sam inače po prirodi nostalgičar. Jedinstvo je te godine upalo ili ušlo u drugu ligu
iz Crnogorske i ja sam zvao Hajra Hajdarpašića, predsjednika kluba Draga Karličića i trenera Zelja Stanića, obzirom da su Prelžiću, kog sam trebao da zamijenim u Zenici, koji je bio kapiten tima, odložili vojni rok za 6 mjeseci, da dođu i da me traže od Čelika da me ustupi za 6 mjeseci kako ne bi stagnirao kao fudbaler. Tada je trener Čelika bio Aloj Zrenić, nekad državni reprezentativac, fudbalski igrač Zagrebačkog Dinama. On je dao odobrenje, nevoljno do duše, čak su pokojni Drago Karličić kao predsjednik govorio, evo mi ćemo vratiti pare koje je jedinstvo dobilo na ime mog obeštećenja zbog prelaska iz Sarajeva u Čelik, zadržalo je to pravo. Radilo se o neka 4 miliona, međutim Čelik nije htio da čuje. U međuvremenu, to je takav je život, splet životnih okolnosti učinio. Čelik je te godine ispao iz lige. Došlo je do rasula u klubu. Čelik stari, prvoligaš u onoj Jugoslaviji, ispao je u drugu ligu. Praktično, da kažem, više se nije znalo ko pija, ko plaća. I kada mi je stigao poziv da se vratim u Zenicu, ja sam pošao u vojsku. Nakon povratka, odsluženja vojnog roka, počeo sam da treniram, međutim, period od godinu dana služenja vojnog roka ostavio je tolikog traga da za mene više trening nije predstavljao zadovoljstvo, već obavezu i ne samo obavezu, nego i teret. Shvatio sam da je fudbal, kao i svi sportovi, biološka stvar, vezan za jedan biološki moment. Ja sam tad imao već 28 godina i u tim razmišljanjima donio sam odluku da jednostavno vratim opremu i da više ne treniram. Noseći se mišlju da je bolje da kod navijača i simpatizera fudbalskog kluba Jedinstva ostanem upamćen kao relativno dobar bek, nego kao neko za kog bi govorili kakvi taj nikad nije znao da igra. A ipak ste ostavili u Jedinstvu dubok trag i titule. 11 godina, 3 puta. Generaciju u kojoj sam ja igrao, mogu sad, do duše, mnogi su od njih sada već pokojni, Zoran Nešević, Novo Perošević, Đo Delić i tako dalje. Generaciju u kojoj sam ja igrao, ja, Buro Nedović, Tapko Merhodžić, Rafo Hot, Kujo Kajević, Miško Nedović i izvinjavam se ako ću mnoge od njih zaboraviti. Bila je 3 puta uzastopnice prvak Crne Gore. To nikada nijedna generacija fudbalera nije takav uspjeh postigla, niti do dana današnjeg ponovila. Evo vidite, nažalost, Jedinstvo je sad drugoligaš. To je, ne znam, mogu slobodno da kažem, u tadašnjoj Crnoj Gori, to je bila savezna država, fudbalske ekipe od Jedinstva su bile bolje samo Budućnost iz Podgorice i Sutjeska iz Nikšića. Nakon toga dolazilo je Jedinstvo, pa poslije toga jedna velika praznina pa ostali klubovi. Pomenuli ste neka od imena koja su sa vama igrala. Ko je ovako bio najbolji igrač u toj vašoj generaciji? Teško je izdvojiti, a da bilo kog, a da se nekom drugom ne zamjeriš. Radilo se o jednoj generaciji koja je
živjela kao jedna porodica, disala jednom dušom. Svi smo mi bili ne članovi fudbalskog kluba, igrači fudbalskog kluba, nego braća na terenu. U toj generaciji, sada pokojni Šaban Kolić, poginuo je od struje na stubu, tu, u blizini Doma zdravlja, ali ne mogu da ne izdvojim iz generacije moje Tapka Merhodžića i Bura Nedovića. Buro, ako se ne varam, je imao inostranu karijeru. Iz jedinstva pošao u Crvenu zvezdu. I mislim da je bilo porodičnog strpljenja, jer znam sve detalje vezane za razvoj tog fudbalera s kojim sam i dan danas u dobrim prijateljskim odnosima. Insistiranje. Šta mi radi dijete? Zbog čega ga nema u timu? I tako je dovelo sada pokojnog Miljana Miljanića na ivicu strpljenja, kako mi kažemo, na ivicu živaca, pa je rekao, dobro, kad je tako, evo ja ću ga vratiti. I rekao mu je, jer nije mogao da objasni Miljanić porodici da je Zvezda, da je to jedna velika porodica, da je to klub evropskih, svetskih razmjera. Pomenuli ste isto Safeta Sušića, bili ste sa njim u slačionici. Sjećate li se nekih ovako zanimljivih detalja tada iz slačionice Sarajeva? Safet Sušić je bio sa mnom na Borikama na pripremama. U vrijeme priprema na Borikama Safet Sušić se razbolio. Dobio je upal zglobova. Tadašnji ljekar Sarajeva, kasnije Državne reprezentacije Jugoslavije, doktor Radulović je nakon pregleda rekao, ovaj je čovjek izgubljen za fudbal. To je predstavljalo šok za čitav stručni štab, za nas fudbalere također. Nismo mogli da vjerujemo da odjednom došlo je do toga da se čovjek razboli i da se tom čovjeku kaže možeš da ideš u Zavidović. I šta se onda dešava? Izgubljen si. Safet Sušić je pošao u Zavidoviće, odakle i rodom. On i brat mu je Sead bio u Crvenoj zvezdi, tad fudbaler. Liječio se kod ljekara, kod nadriljekara, kod koga već ne. Nakon 6 mjeseci se vratio. Ja sam pošao u Čelik iz Zenice, ali znam da je Safet Sušić nakon toga bio i proglašen je za najboljeg fudbalera one Jugoslavije. Prosto za nevjerovati. A to je ono, nastavlja se na onu vašu priču o upornosti i radu. Tako je. Da zaokružimo ovaj naš razgovor sa Bijelim poljem, kako je vaše sjećanje na Bijelo polje, staro Bijelo polje, nakon Drugog svjetskog rata? Pretpostavljam da se tih vremena sjećate i kako je izgledao grad? Sam zapamtio Bijelo polje iz nekog mog vremena. Znači, vremena prije nekih 65 godina. Ako uzmemo da sada imam 75 godina, da mogu da pamtim praktično od 10. godine. Bijelo polje je bilo kasaba. Bijelo polje je, kao što sam rekao, za fudbalski klub Jedinstvo, bila kasaba u kojoj je svakog poznavao, u kojoj nije bilo podjela, nije bilo razlika po nacionalnoj osnovi. To je bilo nezamislivo.
Konkretno, iznijeću primjer mog oca i pokojnog Rada Lazovića. Oni su bili krojači, 14 godina su radili skupa. Držali su krojačku radnju. Moj otac mi se kleo da nikada ni jedan od njih nije uzeo olovku da zapiše koliko je uzeo iz kase zajednički. Sve se je svodilo na to da se kolegi kaže uzeo sam toliko i toliko. U tom duhu, u duhu jednog neraskidivog druženja, drugarstva, bratstveničkih odnosa živjelo je to tadašnje Bijelo Polje. Iz očevih priča znam da se u gradu Bijelom Polju nikada nije desilo ni u Drugom svjetskom ratu ubistvo vezano za nacionalnu netrpeljivost. Praktično Bijelo Polje je živjelo jednom dušom, Bijelo Polje je skupa ustajalo i skupa lijegalo na spavanje. Ne znam da li je suvišno, znam iz očeve priče da mi je pričao da u teškim ratnim vremenima, kada su naišli četnici od Gubača, tamo da je bilo nekih paljevina i tako dalje, kažem, glupo je dozivati uspomene, ali kad smo već na tom fonu, da kažem ovo što mi je rekao otac. Namjera je, kako je on govorio, im bila da se uđe u Bijelo Polje i da se izvrši pokolje to stanovništva druge nacionalnosti. Sada pokojni otac Beke Radović je sa 3 svoja čovjeka prešao stari most na Limu, sačekao ga je na Popovom prlu, gdje je ona voda, sad očna za oči, i rekao mu, uđeš li u Bijelo Polje, imam 200 naoružanih ljudi. Prvo ćeš mora da pobiješ nas, pa onda da se obračunavaš sa drugim. Na tome se završilo. Put je promijenio smer. Otišli su na Pripčiće, pa dalje prema Berana. Ovim primjerom hoću da kažem da i danas mi je žao kada čujem o raznim izmima, nacionalizmima. Ja ne mogu da shvatim, ja sam odrastao valjda u takvoj porodici, da postoji razlika u vjeri, razlika u shvatanjima može da postoji. Da verska razlika može da podijeli ljude. I smatram da na tom planu je od strane politike učinjeno mnogo i upravo ti razdori počinju i završit će se s njim. Da, kao i sve, svaki početak ima svoj kraj. Vjerujem da će i to biti neka prošlost. Život ide dalje. Mislim da će Crna Gora ulaskom u Evropsku uniju mnogo stvari promijeniti. Promijenit će se u prvom redu svijest ljudi. Shvatit će da život predstavlja težnja za boljim životom, za boljim uslovima življenja, za prosperitetom mladih ljudi, otvaranjem novih radnih mjesta. To će nam, nadam se, biti omogućeno
Ne meni, jer kako, neću da kažem da je moje vrijeme isteklo, ali mladim generacijama u svakom slučaju. Da se vratimo još malo Starom Bilom Polju. Dakle, pomenuli ste, to je jedna mala kasaba sastavljena od nekoliko dijelova, Gornja, Donja, Mahala, Nikoljac i Pruška su praktično bili sela. Ajde Upravo kada sam bio dječak, postojali su i timovi ekipe, pa ekipa Pruščana, ekipa Gornjomohalaca, pa ekipa Idriščana, pa ekipa... Znači, Bijelo Polje postojala je Gornja Mahala, gdje sam ja Sićina Mahala, to je centralni ovaj dio. Postojala je Pruška, to je gdje je kuća Gliga pokojnog Stanića, sada Mirkova kuća i tako dalje. Pruška, postojali su Nikoljčani, postojali su fudbalske ekipe i svake nedelje ili subote igraju Gornjomalci s Nikoljčanima, Gornjomalci s Pruščanima, Gornjomalci sa Idriščanima, Idriščani sa Lješničanima i tako dalje. Zapravo bila jedna fudbalska liga Malog Bijelog Polja. Apsolutno, Malog Bijelog Polja. Bijelo Polje, rekao sam, bilo kasaba, postojala je kuća Gliga Stanića, Mula Muzurovića, Bola Načića, a ostalo je bio voćnjak ili vade. Nama su kao učenicima osnovne škole govorili, osnovne škole Dušan Korać, djeco, spremite se, sjutra idemo na ekskurziju u Prušku. Želim da se našalim, normalno. Da, sada je Pruška u Pruškoj su postojale kuće Međedovića i Kurčehajića. Deša Kurčehajića, Ahma Kurčehajića. Zanima me isto koji su to ovako objekti kojih se vi sjećate. Ako se ne varam, hotel Radovića, pomenuli ste vlasnika. Postoje u centru grada hotel Radovića. Postoje na mjestu gdje se sada nalaze spomenici Rista Ratkovića i Dragomira Brajkovića. Jeste. Postojala je Dikina pekara na mjestu gdje se nalazi sud. Dika, ne znam kako se prezivao, držao je pekaru. Iza Dikine pekare nalazila se kuća baba Fime Krivčević, koja je imala voćnjak i mi bi kao djeca išli u krađu šljiva, krađu tog voća i onda bi, nakon što bi se nabrali, kako kaže se to, šljiva, pjevali bi ulicama Baba Fimo, mili rode, džanarika tvoja ode i tako dalje. Imate dosta anegdota, pričali ste mi onu vezano za mjerenje pulsa i opkladu tada fudbalera. A jeste. Bilo je puno šala, kažem, jedinstvo je živjelo kao jedna porodica. Ta anegdota je vezana za povratak iz Livna, gdje smo igrali sa Troglavom iz Livna i izgubili smo 3-1. Jedinstvo je imalo autobus sa 20 sjedišta, mali Mercedes koji je vozio Meho. Hadžimuhović, vođa puta je bio sada pokojni Miraš, nemojte zamjeriti, sve reći se, ovaj se poziva sve na pokojne svjedoke. Lijepo je da pomenemo. Pokojni Miraš Obradović, inače prvak Crne Gore, višestruki u atletici, na 100 metara, 400 metara, član državne reprezentacije Jugoslavije na olimpijskim igrama u Rimu. U štafeti, 4x100. I u jednom momentu pokojni Miraš kaže, sad, kad bi mi zavezali oči,
dresom, ja po osnovu toga što nekoga drži za puls, mogu po osnovu njegovog pulsa da odredim kad god ovaj autobus naiđe na ovaj stup. Pored puta su postojali stubići kameni na kojima su bili ispisani brojevi. Svaki taj stup je bio smješten na kilometar. 142, pa nakon kilometar 143 i tako dalje i tako dalje. Zavezaše Miraš u oči, ne znam koga uze za ruku, meri mu puls, autobus prošao 200 metara, stubić Miraš veli sad nastade smijeh, mičite mu taj dres, makoše mu dres očiju, svrati mu u jednu kafanu da se osvežimo, da popijemo po sok. Meni u tom momentu sine ideje, uđem u restoranski dio i kažem ko je ovdje gazda? Jedan gospodin kaže ja sam, da nemate, rekao, kanapa, 10 metara. Izvadi on ispod onog šanka klupče, evo ti veli, ja izmjerim 15 rastegljaja, presecite to i stavim ono u džep, priđem kod Miraša i kažem, ajde uđi u autobus. Šta je, trebaš mi? Miraš sjedne na sjedište do prozora, ja Miraša zavežem za nogu i kanap pored držača sjedišta, da nikog ne može da dira, i ja sjednem u zadnje sjedište i kažem, kad god autobus naiđe na ovaj stubić, ja ću te povući. Sad kad uđu, kladi se da možeš da pogodiš po osnovu pulsa kad ne. Tako i bude. Autobus kreće, kaže Miraš, ono sam se šalio, a sad neću, hoću samo za opkladu. Pokojni Novo Perošević kaže, ja ću po banku, po 10 dinara već, koliko je to vrijednost, ne znam, bila, sadašnjih možda 10 eura, sjede Novo, Miraš ga primi za ruku, autobus ide kako ide, naiđo smo na stup, ja iz zadnjeg sjedišta povučem kanap, Miraš dolje daje znak, kaže Miraš sad u metar. Nastade smije po autobusu, izgubi Novo, Novo kaže, ovo si slučajno pogodio, hoću još po 10, još po 10. Ponovo ide autobus, sporije govore Mehu. Da li je bio Mehu ili Banjo Labus tog puta, ne znam. Ponovno ga ja povučem, sad u metar pogodi. Juka pokojnika Sumujić hoće i on, udara se po čelu. Izgubi Juka, izgubi Vlado Femić. Jedan od trenera kaže, hoću i ja. Stani. Na sred puta autobus stane, kreni, autobus krene, stani, autobus stane, kreni, mislim koliko god puta ti stajao, nestajao, izgubio se. Nailazimo na stubić, ja Miraša kanapom povučem, Miraš veli sad u metar. Nastade urnebes po autobusu, kaže nekomu da je znak kašljom, neko ovamo, onamo. Stiže se u tome u Dubrovnik, ja pustio kanap, Miraš pokojni izlazi, kanap mu svezan za nogu. Brane Knežević je bio trener, kaže šta je to? Kaže ovo me Reško svezao za nogu i vuče kanap kad god naiđemo. Brane zavika, divanio je jedna, jer bio sam student tad. Znaš li da vas dvojica zafrkavate, kaže, čita autobus od Livna do Dubrovnika. Vratili ste im pare poslije, jest?
Da li je Miraš vratio ili nije, samo znam da je za vrijeme večere ja i on bi se pogledali, njemu bi supa kroz nos izlazila od smijeha. To je bio cirk. Mnogo je ti dogodovšti, mnogo lijepih stvari. Sve što se događalo u fudbalskom klubu Jedinstvo vezano je za nešto lijepo. Utakmicu u Pirotu sa Radničkim izgubili smo 6-1. Vraćamo se u kafani Lovćen, popismo po nekolika piva, ja uzimam mikrofon i pjevam. Sjutra štampa piše, izgubili 6-1, a pjevali po kafana. Da, to je bilo... To je bilo druženje, drugarstvo i dan danas. Veoma rado se sretam sa tim ljudima, veoma rado. Čak sam počastvovan da nekog iz generacije pozovem ajmo na kafu da se ispričamo i tako dalje. Bilo polje isto dalo puno autentičnih ljudi, pomenuli ste neke, ali također ima još dosta, vjerujemo. Kako da kažem, da nije pretjerano veličanje tih ljudi, vezano za iskre duha Bjelopoljskog. Rade Lazović, pokojni, pa onda moj otac pokojni, Mirčeta Žurić, jedan besmrtno duhovit čovjek. Njegovih priča, anegdota, doživljaja, trebao bi čovjek da sjedne danas, pa ako ništa, najmanje do zore da... Može li neka anegdota vezano za njega? Evo, znam mnogo tih anegdota i jedna mi je anegdota koja oslikava zaista njegov karakter. U danima njegove najteže bolesti. Mirčeta je bio na liječenju u Beogradu, bio je sa jednim Srbijancem u sobi. Srbijanac ustao, gleda kroz prozor, okreće se i kaže mu: Žura, ovaj Mercedes što ja i ti izlazimo s njime po Beogradu, moj, sin mi ima bolji. Imam veli kuću koja brat bratu vredi 1.000.000 maraka. Sin mi ima bolju. Para veli imam, ne znam ni koliko. Sve bih to dao, moj Žura, da mi se bi izliječiti. Mirčeta leži na krevetu i pita ga: Srbine, jesi li čuo za igalo? Jesam, veli, to ono mesto na primorju u Crnoj Gori. Nije, veli, mesto, moj Srbine, to je lečilište. A šta ima tamo? Imaš igalsko blato, oblijepete, kaže, izađeš, pa se sunčaš. Ozaren sav. Žura veli: pa da idem, hoće li mi to pomoć? Veli: pomoć ti neće. Pa što mi, kaže, onda preporučuješ da idem tamo? Pa eto, veli, preporučujem ti da ideš da se privikavaš na zemlju. I tako. Tako, 1001 ima anegdota vezana za... Bio je taj duh, čini mi se, zdrav u bilom polju. Nije se zamjeralo ljudima. Moj pokojni otac i Rade Lazović su jedinom učitelju koji je bio idol, ikona prosvetiteljstva u tom vremenu, učitelj Vlajko Četković, čija je kuća bila na kraju ulice sada do mosta, do stepenica, ulica Slobodna. Poslao mu je bio brat, neki štof iz Engleske sa 2 lica. Dođe Vlajko kod njih, hoće da mu sašiju njih dvojica odijelo.
Završili oni odijelo, rade, pokojni Lazović kaže, ajde da ga isjekiramo, veli, i ovako i onako, oni učitelj neće nam ovo nikad platiti. Šta ćemo, rade, veli, ajde ne sekiraj se, i rukave koje su sašili podviju. To je još 3-4 sata više posla. Podviju, dođe učitelj Vlajko, obuče sako, košulja do ovde, rukavi od sakoa do ovde. Šta je, kaže, ovo, rade mrtav, hladan, odgovara. Sako, kaže, kratkih rukava, evo ja ću ti pokazati žurnale, to se sad tako nosi. Ma šta se nosi, veli, ja neću da ga nosim. Nije ti, veli, učitelju bilo štofa. Što je bilo, kako mi kažemo, jada i grda, psovki, to im je učitelj rekao, na kraju im je nazvao ih i lopovima. Lopovi, pokrali ste mi štof. Pošao je, nakon toga oni su normalno vratili rukave, sasvim normalno, obavijestili učitelja, učitelj nije htio da dođe, nego je poslao dijete i kažu da im nikad, najvjerovatnije u znak inata, nikad nije platio to dijelo. Da, zaista. Nije bilo ljutnje, nije bilo kakve reakcije zbog toga što su se oni našalili sa učiteljem, niti od njihove strane što im učitelj nije platio to. Kako gledate na današnje Bijelo Polje? Je li ovo grad koji ima sve ono što bi trebalo da ima? Šta je to što bi trebalo da se uradi, da se promijeni situacija u svakom pogledu? Ovako ja mogu da govorim o Bijelom Polju vezano za ovu fudbalsku stranu. Mislim da... Govorim generalno za grad, a možemo i fudbal da pomenemo. Šta je to što fali Bijelom Polju da bi, evo, živjeli ste u Podgorici, prošli ste kroz Sarajevo, šta je to što nedostaje Bijelom Polju da bi onako bilo? Šta je to što bi možda trebalo sačuvati? Nedostaje zajedništvo, nedostaje zbližavanje mladih, svih nacionalnosti, svih profesija. Nikad mi u mojoj generaciji nismo pravili razliku. Je li neko studira i gleda li ga drugim očima, ili je neko završio zanat, je li neko dobar pjevač, ili neko zna da priča. Znači, oduševljavali smo se profilima svih ljudi, normalno svim vrijednostima, ukoliko su. To je osnovni preduslov za sve ostalo, po meni. Znači, zajedništvo, zbližavanje, jedan kulturni centar za odvijanje jednog života kulturno-zabavnog. Ja već nisam u tim vodama, mada pozitivno je, pogotovo ove Ratkovićeve večeri poezije, pa onda susreti dramskih amatera. Nastavljena je jedna tradicija tamburaških orkestara, čiji je tvorac Sabro Šabanović. I to ne treba suzavati, nego samo širiti, jer mi smo, Bijelo Polje treba da bude Evropa u malom, a mi smo, kao Crna Gora, nadam se, uskoro Evropa. Ja bih i zaključio ovaj naš razgovor sa ovom sjajnom porukom koju ste sada poslali. Hvala vam puno za ovaj razgovor. Hvala i vama i završit ću jednom finom rečenicom vezano za kontekst mog ovog izlaganja
iz filma Walter brani Sarajevo, kad Rade Marković ide da kaže Valteru da ga čekaju da ga ubiju, pa daje ključeve svom učeniku koji izučava sajdžijski zanat i govori mu: Kemo, sine, ove ćeš ključeve dati mom bratu. A Kemo kaže: šta ću mu reći? Ništa, a ti dobro izuči ovaj zanat, jer dok je ljudi, merit će se vrijeme. Hvala puno. Eto, bilo bi to sve za ovo izdanje novog podcasta Formula uspjeha.